Bafowethu, inkulu indaba nangu uSimomoza ubhekene nensizwa ayiqhatha ayishiya lapha ngey'nkundleni zokuxhumana. Lolu daba lubukeka lolu ndaba mlonyeni lokuthi-ke athathe uKhuzani ambeke njengenkosi-ke yomasikandi-ke lapha-ke njengoba-ke eshilo-ke nasekhasini lakhe-ke la khona-ke agcina sebala ney'ngwazi zomasikandi ey'hlonishwayo endimeni-ke. Sikhuluma-ke ngobaba u-Ali Mkube kanjalo-ke nobaba uThokozani Langa. Waphinde-ke uSimomoza-ke ubhekene nensizwa-ke waveza ngokusobala-ke ukuthi-ke laphana-ke uma kukhona-ke ophikayo-ke phakathi kwabo bonke-ke abaculi bakamaskandi including-ke Thokozani Langa-ke kanjalo-ke nobaba-ke uMgube ukuthi uKhuzani inkosi yomaskandi-ke wathi-ke akaphumele obala-ke abhekane-ke nalokho kusho ubhekeni-ke oyinsizwa. Asazi-ke bafowethu uma kunje thina sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo la kwisiqiniseko esimile sifisa ukuze ukuphawula kwakho-ke ukuthi-ke ngabe nawe uhambisana na nokusho uSimomoza-ke ubhekene nensizwa-ke laphana-ke ukuthi uKhuzani yena nkosi kamaskandi-ke kumaskandi wonke jikelele. Asazi bafowethu thina sikuthatha sikubeke sifisa ukuzwa uvo lwakho.